uria wari MC wa ward ya municipality wakili Elias Murega na ugite baingi batongeria kuma Meru batonyaga itene na bokorerwa ni gwikia maendeleo na aria baumite mwanka bakaumaruka itene biria bari. Akiaria Murega augite baingi ibethagira kinya bakewa ite binene bia utongeria kinya kiri parastatus cha thirikari indi gutiginto bathithagia na aria baumite na ndinoritie baria bonde bari na batia kugwatira twanya mwanya thirikari-ini gutigirira ni bakuririkana na aria baumite. Muthuri Muriuki na Chekinya. Mutongiria mugongo Dr. William Samoei Ruto konekana agitenaniria minister bawe nyuma ya mchukuma kuma Kimbo mbithi kaunti ya Meru na Tharaka Nithi nionete ndingwe nene nonta minister bawe bairi ibombete kwitho bakebeberuo na Elias Murega nyuma ya minister bawe kweberua ena biure bibi diffraction era twinde tubaterio churia turi atongeria thaira twaewa nafasi no tutukuthoma kithomo utimenya iri ukariongerwa nombo oriongero antu baku batatetheka kioria kiria tubateri guchuria thaizi mianka tukuthiria thine mianka riu turae inspector general aumite naza na hia tengogene cabinet secretary professor Kithure Kindiki ari gitene turari tutetheka Rwanda na ari antu baroragwa na ari ndeithia ciao ikaiwa tukwithirwo tuthiritie thina kiri kanya kara turae wikiriro kiri baria beitene na hizi menye ni kanya kau ruzu no ithirwo tio katumire bwega ikenda antu bomba kwithirwa befaindika na bethirwo begutetera in case anything iga happen kino gategera 90% kana intina agency bali ugaibane niki ikwithirwa baterare kiere kiere kiega kire muingi amna bubu kirwangiro urimi arua kwiba bangi batigitine kitumba biri kwitho bagitira Mumeru ngugi reinya ya kudissolve cabinet era yombete kudissolve president cabinet secretary Mumeru kuma Meru chairman of committee agriculture bunge era nene Mumeru jawe Dr. Mutunga chairman of mantozegie mbegu na kuorete mbegu ira chikwando Kenya mzima imweshimua Ntoirwaki manto forestry na water ale PS itonga Mumeru mto manto veterinary na kuorete mbegu cia wanyama professor Kigatira Mumeru diori imbitumba kwithira twagikitie ikethro thaizi mwanka thai tuti model ente guruizi mantuzegie urimi birere warehouse chairman o serious board babonde ni Meru kioria ri are we still the model ya urimi na kirio kiria kinene no tegwita ngugi yawe thaizi PS kibori Mumeru imbikwa litomba kwithira twagikitie da Meru na Meru county at large ikethro mwanka thai no tukulira Mpara area imwe tigania Mpara weta area imwe Rwanda na Azegembe no Mpara mwanka kagita gakinya imenti thai imwe tukethro twina Mpara kwina mbura lakini ukethro no tukulira there must be a problem somewhere tumira kirauni giaku para batigere getumira bwega ikenda tona economic transformation agriculture transformation as a Meru county ikenda to set a good example kire Kenya muzima na baraba gatweza position bakedro bena wetekio na Mumeru na baka baka chigwererwa Mumeru atongire baraba ingi bare waiti inde bagabitumira kuchoka Meru kairi kuchoitibia siasa bakiorira ngugira bai yomba kuguna Mumeru nkuruki priority barato itene barato a position tugo tumera platform eu ucho agetekengi you tarais geteke position eu wena yo to benefit the community ya Meru na Kenya at large na hizi ntulikania me included tukora yare geteke uoerwe ne atogetumire to the benefit of Meru na Kenya ikendoewa nafasi wengi ethratio jensi ya kuliongera ya gukethia na itanguka na wewe na muthiene bakiarire manthu ya kaunti ya Meru
miaka iu iri ethira antu ibaturite guteta no te action irathithika muka thai mantu jathatu gavana wa Meru kia mbere ma ume gitine wewe bereo uria injinya wathithia kia jairi kana bu wona ibukurema wengwa udisove assembly ona kana ibo bate gwita ngugi na wejira sendina ya assembly na bo gutegere no te gwita ngugi buthithio ora kubatere ureta motion ya kuimpeach the governor kenda Meru itangu itora kubatere na istoshe waja thatu wona ubute kubua youth yao meba kuringaringa mpi na beterete berende kuja na bubukethia kenda bwebere itene tumeanjirira tuthingatire. Mambo ni matatu manto iza thatu ke Meru. President bukuona ole ageta na zoi mwamko mpya. This is a new financial year irankuera Meru County manto iza thatu unto wambere either bugwatanire Meru afaidike bwarega kugwatanira county assembly na executive either county governor alisai boibo mwe bojaire either assembly na yoto hane twinde boja thatu either assembly wania kawira dura ke manzazo thatu ibo ko botho ikugwatanira twitire Meru nguge I governor kolisain kana I assembly kwana kana I assembly kwania governor mande za thatu ibo ko botho Muthuri Murioki, World TV, Mutire Jokangangi.